Petrovac je protiv Dečića upisao 3 značajna boda u borbi za opstanak i bijeg iz zone baraža. Duel u Tuzima donio je 5 golova, 2 preokreta i nekoliko 100% prilika oba tima. Dečić je bolje počeo utakmicu, međutim u 8. minutu hladan tuš za domaće. Odličnu kontru gostiju kronisao je Milić, kome je to bio 11. pogodak u sezoni. 5 minuta kasnije Petrovac je mogao da duplira prednost, ali Drešević je briljantnom intervencijom spasio mrežu nakon sjajnog solo prodora Rotkovića. Nedugo zatim, gužva u 16-tercu gostiju, domaći fudbaleri tražili su igranje rukom, ali sudija Rašović nije tako mislio. Najbučnije je reagovao Ljumić i zaradio žuti karton. U 26. minutu radost za domaće navijače. Prvo je Nuhudić pogodio stativu, zatim je šutirao Krstović, lopta se na kraju odbila do kapitena Lekića, 1:1. Odmah nakon primljenog pogotka Petrovčani su zaprijetili preko Rajičevića, ali kako to obično biva, nakon iskorišćenih prilika stigla je kazna. Preokret domaćima donio je Ljumić koji se odlično snašao nakon intervencije Velimirovića. Prethodno je centrirao Krstović, 2:1. Početak drugog poluvremena protekao je u znaku inicijative Dečića. Ljumić je gađao pod prečku, ali Velimirović je pravovremeno intervenisao. Samo nekoliko minuta kasnije šut Živkovića završio je preko gola. Gosti dolaze do izjednačenja u 50. minutu. Mitić je uputio centaršut, Rotković savladao nemoćnog Dreševića. Isti igrač se u 60. minutu ponovo upisao u listu strijelaca, donio potpuni preokret i postavio konačnih 2:3. Nakon toga domaći su pokušavali da izjednače, imali nekoliko šansi, ali Petrovac se znalački branio i na kraju došao do važnog trijumfa. Nismo igrali loše, stvarali smo veliki broj šansi, ali nešto nije htjelo. I danas ste vidjeli da smo stvorili dosta šansi, dali smo 3 gola, ali opet primamo one stalne boljke, primamo golove. Od danas vidjeli ste sami da Dečić nije imao ni jednu šansu od ove 2 gola. Sve su to pojedinačne greške koje ne možemo da utličemo, ali eto, danas ne bom pogledao pa smo iskoristili jedan broj šansi i dobili utakmicu. Normalno da utakmica nama mnogo znači, osobito u ovome stalnom rasporedu gdje imamo taj dobar raspored u sljedeća 5 kola. I računamo da ćemo tu viši broj bodova, dočim naši rivali koji se bore za ostanak bez baraža imaju teži raspored i mislim da tu možemo da napravimo mini seriju sad i da se izvučemo iz opasne zone, to je da ostanemo bez baraža. Vidjeli ste posle sjajnog prvog poluvremena koje smo odigrali, priželjkivali smo svi da nastavimo u tom ritmu, međutim ja sad u ovom trenutku zaista ne mogu dati pravu analizu i pravu ocjenu zbog čega se desio toliki pad u igri u drugom poluvremenu i zaista smo odigrali katastrofalno. U svakom slučaju čestitam Petrovcu na pobjedi, a nama ostaje da iz ove utakmice izvučemo pouke. Vrlo otvorena utakmica u Nikšiću. I Sutjeska i Berane igrali su napadački, ali su falili golovi. Već na samom početku, u 5. minutu, danas zapaženi Ćiraković šutirao je pored gola. A gosti su uzvratili preko Radovića, koji je bio neprecizan nakon lijepe akcije i asistencije Lalevića. Luka Merdović propustio je veliku šansu za domaće u 19. minutu. A u finišu poluvremena poprilika na obje strane. Radović za Berane, Adrović za Nikšićane. Sutjeska je bila mnogo bolja u drugom poluvremenu. Adrović nije uspio da zatrese mrežu bivšeg kluba u 47. minutu, a Ćiraković je nakon sjajnog solo prodora šutirao pored gola. Admir Adrović bio je neprecizan nakon centaršuta Dubljevića u 75. minutu, a potpuna ofanziva domaćih umalo ih je koštala poraz. Tomović je u nadoknadi vremena propustio šansu da Berancima donese sva 3 boda. Prvi remi Berana u gostima ove sezone važan bod u borbi za opstanak, a Sutjeska nije uspjela dobro da je svoje navijače po drugi put uzastupno. Ja bih pročistito ovim igračima na borbenoj, pre svega na borbenoj igri, želji, htenju. Mi smo došli po bod u Nikšić i uzeli smo prvo poluvreme. Možda mi za nijansu konkretniji gore, visoko ispred gola Sutjeske,
Drugo poluvreme nas je Sutjeska u svim segmentima napadačke igre nadigrala. Mi smo pokušali da sa 3 izmene taj rezultat zadržimo do kraja, no imali smo u zadnjem minutu nadoknade 100% šansu da sva 3 boda odnesemo iz Nikšića. Zahvaljujem se Sutjesci na korektnoj igri i korektnom ponašanju. S obzirom da je uvijek rezultat u prvom planu, mogli smo dosta toga da riješimo danas, međutim vidjeli se da nismo u tome uspjeli, ali šta je tu, idemo dalje. Pa ne mogu stvarno ništa da zamjerim mojim igračima jer se pokazali stvarno jednu zaista veliku želju i volju da napravimo dobar rezultat, ali kao što vidite kad ono što mi kažemo stane, onda ni 100% šanse nisu gole. U svakom slučaju je možda sad i dobro što se ovako završilo s obzirom da je Berane imalo jednu zaista šansu na kraju utakmice. Mislim da smo zaslužili mnogo više, ali šta je tu je. Jedan bod možda će nam on, i ne možda, nego će nam sigurno značiti u ovoj borbi do kraja, a mislim da će to već pokazati za kolo ili 2. Na listi strilaca vodi Ivan Bošković sa 22 gola, 18 je upisao Ivan Vuković, Ranđelović 17, Korać, Gluščević i Milić po 11. U narednom 28. kolu sastaće se Kom Berane, Petrovac Sutjeska, Mornar Dečić, Rudar Grbalj, Buduso Slovćin i Zeta Mogren. Na drugoligaškim fudbalskim terenima sjutra od 16:30 minuta utakmice 25. kola Bar Mladost, Bratstvo Crvena stijena, Zabilo Gusinje, Boke Ljibar, Jedinstvo Otrant i Čelik Jezero.